Mas Dodi. Lampune kon urip nih. Oh iya. Sing numpak gajah iki wong sing ndi ra paham rupane padha karo gajah. Oh iya. Oh ora lampune Bagja. Ora apa-apa. Heeh. Bye Mel, tenang aja dulu ya di situ. Ah, oke. Oke, menika Mbak Imel ingkang naik gajah nepun Mbak Imel ingkang bijih saking Leladan Kerayun. Monggo niki dibarisi nyimak-nyimak riyen Mas Dodi nggih untuk juragan patrojol nanti untuk supaya kedepannya rame aja nanti. Kita diberi yang nyimak-nyimak dulu, khidmatan dulu. Segera nih, kayu kue. Oke, sepisat malih ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan, nggih, dumateng pakunden kula ingkang demen rawuh diparingi ingkang nyimak-nyimak Mas Dodi nggih. Menika tasih Patronjol tok niku. Patronjol, yang punya tamburan Jakarta Barat Lor hadir lagi pada malam ini. Untuk Pak Asih yang gemoy sekaligus pembawa lagunya Kembang Probolinggo. Pripun Pak? Cocok yang lung-lung harus duduk. Oh no, mana tayang? Iya, cocok. Makin mang lung-lung. Ya, nggih, makin mang lung-lung nih lho, piantun-piantun nih lho cocok. Dan tentunya jenengan sakit moco, jenengan moco nggih. Dilanjutkan Sejuta Cinta. Pripun? Cocok napa mboten Sejuta Cinta? Cocok. Saya tak waca nih Pak, ingin panjang rumah deh. Saya sabar, Sejuta Cinta. Dilanjutkan Pak Atun, lagunya Mendem Tresno. Terima kasih sebelumnya Pak Tronjol Jakarta Barat. Iya. Monggo Mbak Dodi, Pak Tronjol yang punya juragan bakso Jakarta Barat diberi kembang Probolinggo Mas ya. Pripun Pak? Kembang Probolinggo. Oke. Dah kayaknya nah kono piantun nyoh. Oh iya. Ayo, nonton budik. Monggo Bapak Tronjol ayo. Yang punya tamburan Jakarta Barat Lor hadir pada malam ini. Ini bos yang dari Jakarta. Monggo Bapak Tronjol. Kira dimundur Pak Indonesia, kira dimundur di kanan sedikit ya. Arep pujan,
Ganti sabar harimu.
Sama